Hi, I am Wan Putri Nadira binti Jazan. I am MSU alumni. I studied Diploma in Culinary Arts in 2016. I am a co-founder of Eclairs Sendian Berhad. Okay, I studied Diploma in Culinary Arts. I graduated in 2016. Actually, MSU is the closest university near to my house. Masa tu saya tengok MSU menawarkan course culinary, which is I sendiri memang suka culinary and pastry. So that's why I pilih MSU. Okay, pengalaman saya belajar di MSU sangat-sangat meaningful bagi saya sebabkan last time saya pernah join one competition di Penang, okay, yang memberi walaupun saya tak menang masa tu, tapi alhamdulillah journey tu untuk habiskan competition, balik daripada competition teach me a lot, which is like independent. You have to be confident whatever you are doing, and you have to show your product. So saya sangat-sangat sukalah waktu di MSU. Last time banyak saya join all the competitions. Berada di MSU, saya berjumpa dengan lecturer-lecturer, chef-chef yang skillful, dan sangat-sangat membantu saya dalam meningkatkan confidence saya dalam pembelajaran ketika itu. Jadi sepanjang saya belajar tu, kita ada buat banyak berbagai aktiviti yang dilakukan, sepertinya buat restaurant operation that you have to manage everything on your own. So dekat situlah saya banyak belajar yang you have to be independent. Okay, so itu yang saya rasa MSU sangat membantu. Apa yang PMI itu dia lah, saya sangat membantu dalam saya punya life sekarang. Saya ni memang jenis yang pemalu, saya jenis yang macam tak bercakap banyak sangat, tapi disebabkan banyaknya aktiviti-aktiviti yang di mana you guys have to do it on your own, and then you have to be confident, you have to be independent, membuatkan saya rasa saya kena keluar daripada kepompong kecil ni. That's why saya macam lebih open-minded. Dekat MSU tu mengajar saya lebih open-minded untuk berjumpa dengan orang, berkenalan dengan sesama sendiri. Okay, so right now I run a bakery yang jual choux pastries. Okay, yang focus on choux pastries. We have a lot of flavors. Kita ada more than 20 flavors, iaitu eclairs and cream puff, and also cakes with variety flavors. Yang lagi-lagi tengah trending sekarang ni, all the cakes yang kunafa dan sebagainya. So kita menjual dessert yang sedap. So I started this business daripada 2015. Jadi daripada 2015 tu daripada rumah, and memang buat dari kecil-kecilan, and dengan one basic flavor. Sekarang ni kita dah keluarkan 20 lebih flavor, and at the same time kita dah menjual lebih daripada 5,000 pieces setiap minggu. Jadi itu saya rasa achievement buat saya buat masa sekarang ni. Of course I love pastry so much, and then at the same time my mom used to bake tak denas masa kecil dulu. So I rasa macam, oh why not I belajar more, I make me curious, so that I rasa macam, oh I kena belajar pastry banyak lagi, sebab tak denas ni each time diorang makan, they akan macam senyum. So I rasa, oh dengan food saja boleh make people enjoy, so using your food. So I rasa macam I minat benda tu. I suka tengok orang makan bila dia happy dengan dia punya makanan dia. Okay, cabaran, of course setiap business ada cabaran dia tersendiri. So bagi saya more pada handling
R&D, keluarkan flavor baru, and keep kena improve your ideas and keep trend lah, ikut trend yang waktu sekarang ni. So my challenges is I have to be creative at all time. So I rasa itu yang I rasa macam cabaran bagi saya sendiri, sebab saya kena keluarkan setiap flavor baru setiap bulan. Okay, dekat kedai ni kita akan keluarkan setiap flavor baru, and then di situlah saya terpaksa keluarkan all the fresh ideas and tak ketinggalan. Sukses untuk seseorang tu mungkin berbeza-beza. Jadi pada saya, sukses ni di mana you free from everything, which is free from you yang control you punya masa, you control you punya duit sendiri, you control, freedom. Success is freedom bagi saya, freedom daripada hutang dan sebagainya. So when you achieve that, that means you are success enough, even though you don't have any houses or car yang luxury car ke apa ke. So bagi saya itu dah cukup sukses bagi saya. Kepada pelajar-pelajar MSU yang sedang ambil kos diploma culinary arts, diploma in patisserie. Last time I tak ada diploma in patisserie, so this time dah ada, jadi peluang tu lagi besar. Dia lagi fokus on pastry. If you guys love pastry, focus on whatever you do, and selagi you rasa you buat betul dan you suka benda tu, buat sampai habis. Watch this space for more alumni success stories. Follow your passion and create your own Achievers story. #MSU Alumni. Bye bye.